Kaua e homai noi ho ko te rautaki whakatika i ngā taiohi kua taka ki te he, engari me homai hoki ko ngā rauemi, e tai ai te rautaki te whakatīnana. Koe rā te whakahau a ngā kaumātua ki ngā upoko o te Manatū Pirihimana, i tā rātou hui ātau i tū i te whanganui ātara i tēnei wiki. Nā te kaikomihana tuarua nā Viv Rickard, ngā kupu whakamutunga mo te hui ā-motu a ngā Pirihimana. Ko te tumanako ka haere ngā kaimai o ngā Pirihimana i mahia i Wanganui o a tātou iwi, ia rohe. He whakapakari te whanaungatanga ki Wanganui te tari Pirihimana me ngā hāpori Māori te tino take o tā rātou hui. E aigita e te hikuaroa e mahi tahiana me ngā Pirihimana, kāore anō kia tau. Ka hore noa kei te tauhau tonu etahi. Engari mā rota i ngā kōruri puta mai. Ko te tūmanaka kia mahitahi kia hanga tatātu hoki ki ngā rōpū Māori. Kia mōhei rātou ko wai e nohana i roto i ngā hāpori nei. Te kau ngā hui ā-motu. Pēnei ko whakahaere te tari Pirihimana, hei āwhini o rātou kai takawaenga me ngā upoko arohe. Ko te mea nui ko puta mai tēnei o ngā hui hei tā etahi o rātou. Ko tīmatangai me ki ko rarata mai e te ho ngā Pirihimana Pākehā ki ngā tikanga me ngā kaupapa kei te whakahaere te ngā Pirihimana Māori ki roti o rātou hāpori. We've matured really as an organisation in the sense of, okay, so we've got to do it like this and not like that. Like people, back in the day used to tell people off sitting on tables and people look at you and say, we're not allowed to do that anymore, that sort of thing, and they just think it's just some Māori thing that they do, but they understand the tikanga behind it now. Ko te wero whakamutu ngā te kaikomihana tuarua ki ana āpiha. Tirohia tētahi horahi hou, hei kaui o rātou hāpori ki te pai tawhiti. Joe Glenn, Te Karere.